تماشاوان هجان جو واشنطن ج استودیو دنگ امریکا دم باش ام دیسات برنامه کرد ویزیون یا و هفته دا چندین راپورتا بین پیشوه تماشاوان دلال دم باش دزگهن مدیا گشتی تایبت و هر وهان یه پشگیری فدرالی وردگیرند بیژن روزنامه‌گری گلک راست دجواریانتن و دناو دجه نوچین گلک سخت جهنه دروژه آزادی راگهاندنا جهان ده بی بی جی و زاننگه ها جورج واشنطن دو درباره ویک ده پانالک آماده کرینه پانلیستان گشبونا برچیبونا گلری بو آگاهین درست و هولین هن حکومتان بو سینور کرنا گشتنا وان گفتگو کرن. او زنجیرکا زورداری پریوه دبن لجهن رنگ اموکو جهن دموکراسی لبنرین جهن کو بلاف کرنا آگاهیان آلاوین پرانسیپین حکومتین وانن او یک روشی گلک دجوار دکه و هندک جارا مترسی لسر کم کرنا نوچان در تخپیش. باواکی بربچاف چکدا کرنا آگاهیان در دیکه و هوله لگور جان لانسین ریوبری جیبجی کار دسته یا ریوبری وشانگری بی بی جی. بنێرە لە تشتێن دەبن و ژە کرێملن تێن ئەو پێتری گوتارە سەختەیە ئەو پێتری استراتیجیەکە ji بۆ دیارکردنا و تشتێک وها ڕاستی لەسەر ئەردێنینە ڕاستی لە سەرانسەری جیهانێ ڕوپڕوویە دژواریان دەبە و ji ئالیێڤان ڕێژێمانڤە هون دبینن ئەو نەها لە تورکیەژی دەبە هفته بوری رخصنا پیامنرین بسینور لیستا خواه سال 2017 آزادی روزنامه‌گری جهانی بلاف کرد. روسیا در راده 148 دبو جناف 108 ولاتی. رخصتن دبیجه جه سال 2012 و دزگهن سرکی نوچیان آن کتنه بن کنترل حکومت آن جهاتن جناف برن. ترکیه به 4 پلیان دا کتیه بو 155 ده همان لیسته ده. لگور فریدوم هاوس که ریخستنک آلیگرا دموکراسیه ده 13 سالان دا آزادی روزنامه‌گری جهانی ده لاواسترین آسته یک جسدمان اوه گفین نول روزنامه‌وان و دزگهین مدیا لولات مزنین دموکرات. نه تنها زور ام جیهان بینن امریکا او ایدی زورتر ببه ام امریکا بینن جیهانه جبر کشو هوا مهینها او نه تنها کشه یا سه و مترسیه او مجارا ریزگردنا روزنامه‌گریه سروک دونالد ترامپ مدیا وقت دجمنا خلک امریکا تین زمان و هندزگهین مدیا با وشاندن نوچین سخت تاوان باردکه پیامنرین بسینور گوت ایریشا ترامپ او هاندریا سرکرده این درین جیهان دیکه که دزگهین خوین مدیا بن پی بکن. ته برسوا هن پرساندا کاده دنگ امریکا به آلی بمینه و نبه دنگ ریوبریا ترامپ لانسینگوت دوی خلقزانه به که بیوانین دنگ امریکا رینادن که تشتکی وها ببه. در روز جهانی آزادی راگهاندنه ده نوچگهان ما خدیجان فرقین راپورت آماده شاند که ده دو روزنامه‌وان گلستان قربان و رفیق تکین لسر و روزه و شرط روزنامه‌گری ترکیه نرین خو پاربر کرد. سه گلانه روزا آزادی راگهاندنه آجیهانه فریدوم هاوس راپور خو 2017 اشکره کرد. لگوری راپور ترکیه د آزادی راگهاندنه د درجه 164 ده او جبو آزادی راگهاندنه ولاتک نه آزاد هاتیه بناف کرن. وکی کتیزانین د سال 2016 دل ترکیه 352 روزنامه‌گر هاتن متشاف کرن جوانا 109 روزنامه‌گر هاتن گرتن. کد سال 2016 ده بگشتی هجمار روزنامه‌گرین که هاتن گرتن 146 بو. د ناف سالک ده 318 وشان چاپمنی هاتن گرتن او استن کرن. تنید سردما روش آورته ده 28 تلویزیون 32 رادیو 51 روزنامه 17 کوبار 30 وشانخانه 5 آژانس نوچیان هاتن گرتن. روزنامه‌وان رفیق تکین که سالک برد دما قدخه جزیره ده د ایریشک پولیسان ده بریندار بو جبو تماشاوانین دنگ امریکای بحثا آزادی راگهاندنه ترکیه دکه پشت اعلان کردن روش آورته تلویزیون ایمیج تیوی جهات کردن او رفیق دمکی درش بیکارما او دبیجه دما که روزنامه‌وان لگوری دولت نه لگوری راستیان نوچیان چکن جالی لشکر پلیس و دولت ده وک تروریستن دیتن ترکیه ده نه پلیس نه اسکر نه دولت نه کسی که چپمنی قبول نکرده نوک تروریست که دبیرید. اول بر چیه؟ تایبت سیستم اردوغان دشته که اوسا آنی هوله که او کسی وک فکر من نبه او دشته این گوتنه من نبشه او دشته از شر دخوازم که یارمتی من نبدن گل من شر نکتن او گیش تروریستن یعنی به آواهی پر آسان هر می کسی که تروریزه دیگه او ارکی خواه باش دزانم جبوی هنده
به همه زوری و زورداری هم دا دیسان چقدر زحمتی جی به براوان او دیسا کاری خواهد کرد. هر روز دست نشاند که آزادی راگهاندنی ترکیه نینه. ترکیه جهان دا جبو آزادی روزنامه‌گری 180 ولاتان دا کبده 157 مینه دا. Yani çıkan sistem devlet beje ku çapemeni azad ele Türkiye'de hakikati em jiyandikin u em baş dizanın tu azadiye ki usa ninele Türkiye. Gulistan Korban jê ku bêjera Azadî TV'ye bû destnîşandike ku dema nûçeyek dinivîse metirsiya girtinê çêdibelê ji ber ku neha bi dehan rojnamevan li Tirkiyeyê di girtîgehê dane. Karê rojnamegerî ji xwe kareke yani talûkeye û giring e. Yani dema ku rastiya ji ger radihinin û dizanin ku rojeke li pêşê ve ve her tişt derkeve. Yani dema ku hikûmetê rexne dikin û rastê zextan tê. Û nikarin hikûmetê rexne bikin. Hêvajeke nihayê li Tirkiye. Li em li gel fêyekê jî em dinivsînin. Hin tiştan dinivsînin lê tiştê ku em dixwazin bibêjin hene lê mixabin. Ew tişt em difikirin lê pênûsê me nanivsînin wan tiştan. Ji ber ku dema wana binivsînin vê gerewin girtîgehê bigrin merçavan û bikevin girtîgehan jî vî rastî heye li Tirkiyeyê mixabin. Kesên ku van rastiya jî nivîsandin niha di girtîgehan dine. Gülistan'da da xuya kirin ku Türkiye ji bo rojnamevanan bûye zindaneka vekirî. Li gorî fikrê min em çixwast dervebin jî çixwast derve binivîsin jî em di nava çar duwaran de fikrên me hatiye hebskirin. Yani em nikarin bi azad, bi rehet, bi dilxweşî tiştê ku difikirin binivîsînin. Li gorî rapora Cemiyeta Azad di nav 4 mehên 2017 de zextên ser çapameniyê girantir bûye ku di nav 4 mehan de 82 rojnameger hatine binçavkirin, 17 rojnameger hatine girtin, di heqê 35 rojnamevanan de jî lêpirsin hatiye destpêkirin ku neha hejmara rojnamegerên girtî li Tirkiyeyê 166 e. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Di sala borî û îsalde rojnamevanên li Tirkiye rûbirûyê gelek astanga hatîne. Hîn zîdetirê 100 rojnamevan di girtîgehên Tirkiye'de ne û gelek beşên çapemeniyê jî hatîne girtin. Nûçegehana Dengê Amerîka Zozan Yaşan di derbarê roja azadiya ragihandina cîhanê û bûyerên dijî ramana azadiye li Tirkiye qawme raporteyekî amade kiriye. Sê gulanê roja çapemeniya azad ya cîhanê ye. Tiştî hewdana derbeya leşkerî rewşa awarte hat îlan kirin. Di rewşa awarte da mafê mirovan, mafê rojnamegeriyê, mafên bingehîn hatin binpêkirin. Di nava salekî de gelek televizyon, rojname, ajansên nûçeyan û kovar hatin girtin. Rojda Oğuz ku rojnamegera Şûjinê dibêje azadiya çapemeniyê nemaye û hadaxwe. Destpêkê dîroka çapemeniya azad tê bîra mirov ji ber ku çapemeniya azada Kurd di dîroka xwe da bi heman êrişa rû bi rû maye her diçe di Tirkiye'de mijara çapemeniya azad di gav bi gav paş ve diçe wek rojnamevanek Kurd daxwaziya min ji pevajoya pêşiya me da ev ku rojnamevanê cîhanê hemû nûçeyên xwe bi azadî û bi nezîkatiyek bi rexnekirine bibin. Her wiha rojnamegerên ku xwestin li qadan nûçeyan çêkin rastî êrişa polîs ve hatin û hatin binçavkirin. Gerînendeyê giştî Özgür Gündemê yê berê zanakaya ku demek di girtîgehê de mabû ji dengê Amerîkayê re behsa tundiyên li ser çapemeniyê dike. Em dikaribêjin 90 salı di vî rejimê de baskiyê li ser çapemenî hatî ew kirin hatî pêşkirtin giştikî nav salkî de uygulanmış kir. Yani nêzîkî işte em dikaribêje neredeyse basın çapemeni giştik hatin girtin. Muhabir hatin girtin, televizyon hatin girtin. Em dikaribêje 12 Eylül darbesi de Aksana ev ki giran ne bu? Yani baskı aksana giran tu ne bu?
Sendika Rojnamegerên Türkiye ji bo balê bikişinin li ser rojnamegerên girtî li qada Galatasaray Stenbolê çalakîl derxistin. Her wiha parlamenterê CHP Stenbolê Sezgin Tanrıkul ji axivî. Tanrıkul got ez 20 sal parêzerim lê min pêvajoyekî ew qastûn nedît. Wî got rojnamegerî mafekî sereke ye îro di şertên zor de têkirin. Dema tu dixwazî welatekî azad e an ne azad e. Demokratik an ne demokratik e. Gelê ku wê welatê de jiyan dibin baş dikarin xwe bînin ziman yan nikarin xwe bînin ziman. Virda tu gerê binêrî rewşa çapemeniyê. Eger çapemenî dikare xwe baş bîne ziman, eger çapemenî dikare tiştê ku dixewîmin wana bîne ziman, rehet, bêtirs, bê bandora devletê. Dikare xwe bîne ziman, wê çaxê dikarî bêjî wê virda belê rast e demokrasî heye. Hêjayê gotinê ye ku tundiya li ser çapemenî roj bi roj zêde dibe û hejmara rojnamegerên girtî jî zêdetir bûne. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol. Her li ser roja cîhaniyê azadiya ragihandinê em bi rêya Skype bi hevserokê Yekîtiya Ragihandina Azad li Cezîre Ekrem Bereket re peyivîn ku li ser rewşa wêderê agahiya berfiratir bizanin. Bereket dibêje ev di şertên pir dijbar de dixebitin li rêxistinên cîhaniyên azadiya ragihandinê denga wan nabîsin. Belê ev qada çapemeniyê di Hindurê Rojavayê Kurdistanê nêzî 5-6 sala wek em karin bigirin dest. Kar û xebatê xwe di Hindurê Rojava de destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistan de dameşandin wek qadeke çapemeniyê. Alavên teknîkiyên herî bi kêm imkanat kêm derfet karîbû bibe bersiva vê civaka Rojavayê Kurdistan bersiva şoreşa Rojavayê Kurdistan. Rûmî ew qas zor û zehmetiyên ku ragihandinê re derbas dibe, ragihandina azad li Rojavayê Kurdistan derbas dibe. Ama karîbûn bibin bersiv ji vê civakê re lê mixabin ragihandina Rojavayê Kurdistan rastî gelek astangiya têkirin. Biraz bereket. Ew tu besa se ketkarên medyayê dikî lê ew xal zêde pêş neket di bêra giştiya cîhanî de ku yani rojname wan jiyana xwe ji destan bawer dikim hinek dezgehên ragihandinê jî hatibûn armanc kirin. Hinek dixwazim tu rom bikî û çima ev xal zêde pêş neketiye? Belê rast e ji xwe êrişên dewleta Türkser çapameniya Rojavayê Kurdistan ji destpêka şoreşê heta roja îro bêhna berber dewam dike. Yani çi ji qapatkirina saziya, çi ji sansûrkirina malpera, çi ajansa reşkirina ekranên televîzyona herî dawî ji xwe êrişekî pir dijwar ser qada çapameniya Rojava Kurdistan kir. Di 25 Nîsanê de radyoya Rojava FM ya ku herêmiya weşane bi zimanê Kurdî dike hata hedef girtin de encamê de ji xwe tamamî radyo hata xandin. Gelo di aliyê we de ji hinek dibe ku kemahî hebin yani hûn hinek rexne hêrin ku Kurdên Sûriye di qalûkê xwe dane. Nikarin xwe ji cîhanê re vekin û pir caran zimanê erebî bikartînin loma peywendî qut dibin yani di wî warî de hinek rexne jî hene. Rast rexnenên min û hebûn di her du salên şoreşê sala ewil 2003 ama va salên dawî pir ragihandina Rojavayê Kurdistan pêş ket. Yani wek em bijin gelek ajans, gelek televîzyon bi sê-çar zimana Kurdî, Erebî, İngilîzî, Fransî, İspanî diweşênin yani. Ji xwe di wê milê de gorî ew rexneyên ji me re dihatin me ew rexne jî berçav girtin me bi wan saziya re jî nîqaş kir têkilî kir. Çalakiya îro ser çi bû? Hinek dixwazim wê jî bînî ji me re behs bikî. Îro jî ji xwe wek roja rojnamegerên cîhanê me dixwest di vê rojê de me xwest em şehîdê xwe bê bînin yani di Rojavayê Kurdistan de wek min gote te 8 şehîd hebûn. Li Bakurê Kurdistanê 9 şehîd bûn, li Başûrê Kurdistanê 7 şehîd bûn. Ev şehîdên Rojavayê Kurdistan û Bakurê Kurdistan û Başûrê Kurdistan me xwest em qada çapameniya bidin naskirin bêjin ev qas di salekê de ev qas şehîd me dane. Gelo me hûn va şehîdan nabînin. Ev şehîdên ku ji bo heqîqetê ji bo rastiyê bigihînin raya giştî şehîd ketine
قالوا حتى هات شماون بيدنجن برانيا واناجي بدست حكومتها أكابي هاتنا شهيد كرن يعني دريا ورجي مجارك ديبان دكن واسازين نافنتوي روجنامه‌وانên بسینور سازین پاراستنا روجنامه‌گری گوهرن روجاوای کردستان به جعو خو ببینن روشا روجنامه‌گری هندور روجاوای کردستان دا چاویا و چاوا درفت هنه کارن کار بکن یعنی ام گلک جارمه دعوت کرنه ام دخوازن ورن اوجی راستیه کی پر جارانش گرتیبونا سینور وکی آستنگه ام دبیسن نه سینور و بویه گلو هاتوین چی این چه بویه راست سینور شخوا د انجام پولیتیکاین AKP da PDK'de Sinori Rojavay Kurdistan tamamı hatine girtin. Naha şu andaki BBC duxwaze derbasi Rojavay Kurdistan bibe ama Sinor hat Milli Parti Demokratik Kurdistan ne hele derbas bibe. Hin Sinor avastengi hena yani te bangavazi ki Roma mkhas bizarım gelo ev derfet şebiye ko hatin çiğin şebe. Roma mprisker. Sinor jmile Türkiye ve komunzanış hoş Rojavay girtiye pişti ko alanı ser alanın Rojava Bakur Suriye yeser Sinor hemi hat rozgar kirin Sinor cihatna kapat kirin daman demeda divar cihat ava kirin limeli didaji Parti Demokratik Kurdistan şxwa hatan haji Sinor hemberi rojnamavana girtiye am havuldanê me hene ku em dîsa rojnamavana derbasî vir bikin em vê rewşa Rojavayê Kurdistan bibînin. ایرو تقینیک مازن دبن حرم بن کنترل سرهلدرین سوری چبو و د انجام ده جماره که کس هاتن کشتن و بریندار کردن و گوری آگاهیان اف باجارو که تقین چبو نیز سنور باشور ترکیه و آگاهیان برفراتر دبر راپورته ده تقین اتومبیل کا بمبکری لبردم آواهی حکومت دمکی اپوزیسیون سوری لباجر اعزا سیاست تخیب ترکیه هجماره کا قربانیان بخو و گرد. فجأة نصبا ما شفت انت باستهداف هذا المكان. اما اتمای مان دما اف جهات آرماش کرن اف دور جه سیویلانه چه بنگهین لشکری لینین هجماره قربانیان حتانها 5 کشتی و بهتری 12 کس بریندارن. باجر احساس یا گریدای به باجر کلیسیه ترکیه خالقا گرینگه بو گهشتن و گهاستن آلیکاریان بو اپوزیسیون سوری. جاودیریا ماف مرو بیجت بریندارن هرش بو نخوشخانن ترکیه هاتنه و گهاستن. اف هرش پشتی روژه که جهرشا چکدارن داعش بسر کمپکا پنابران لهره ما حسکه دید گو بکیمی و سو 7 کس هاتنه کشتن و پرانیاوان سویل بون. دگل پیشوچونن لسر ارده لکازاخستان گرا چواری یا دانستاندنین آگربستا سوریه لأستانا با آماده بونا نونر تایبت ینتوین اگرتی و شاندن اپوزیسیون و رژیم سوریه بچافداری یا روسیا و ایران و ترکیه دست پیکر. اپوزیسیون سوری بایکوتا گرا چواری یا دانستاندنان کربو پشتی گنهبار کرنا لشکر حکومت سوریه به پیکینانا تاوانان لینها دبیجت لگور میکانیزمانی هیوی هنه روش آگربست باشتر ببه. نونر تایبت ینتوین اگرتی نخواز زور لسروی مجار باغ و لگود کمبونین دوالی و دست پی بکن. ایرو ما و کمبونین دوالی هبین. ام و دگل هر آلیه که کم ببین. دا با دانستاندن صبحی باشتر آماده بین. وزارت درویا امریکا دازانین کو کار بدستکی بلندی امریکا و تبلی دانستاندن کازاخستان ببه. لهمان دمداد پیوندی که تلفنی دال ناوبرا سروک امریکا دونالد ترامپ و سروک روسیا ولادیمیر پوتین نیشانین هفکاری که قائمتر لسر سوریه بخو وگرتن. کوچ کاسپی راگهاند مجار دانستاندن هر دو ریبران لسر پیدا کرنا دبرکا پاراستی با حواندنا میلیونه ها مشختن سویل و بهیز کرنا بزاوین دیپلماسی. دیگل هولن جواکان افنتوی بوراگرتنا شری و دانستاندن و گوهستنا سیاسی شر و هفچون دناوبرا چندین آلیان دا دوام دکه. هیزن حکومت سوریه باجرین کفر زیتا و لطامنا و چندین دورین دین گندوار حریم حما بمب باران کرن. رکخستین ماف مرو و پشراز دکن کو ظلامک دیگل 5 زاروکن کو جیاوان دناوبرا 6 حتی 14 سالان دا بو هاتنه کشتن. سروکمار ترکیه رجب طیب اردوگان گرینگی دا هفکاری روسیا و ولاتوی bu bedavi inana şer nafxuye Suriye. Suriye meselesinde oldukça verimli bir işbirliğimiz. Di pirzgirêkên Sûriyê de mehevkariyeka erênî gel Rûsya heye. Me pêk ve gelek pêngav havêtine ku çareseriya siyasî li Sûriya xort kiriye.
آرمانجا میا هفبش بداوی اینانا شر سوریه و پاراستنا یک پارچه آخا سوریه. دگل کو ترکیه تبلی بزابن چاره سریا سوریه دبت لی راستا خود تبلی شریش دبتن دجی کردن سوریه کو هزین امریکا ناچار کرن لشکر خول سر سنور ترکیه و سوریه بلاف بکن بو ریگریه لحفچونان دناوبرا هزین پاراستنا گلو لشکر ترکیه کو امریکا دبیجت هرشن آسمانیین ترکیه ین هفتی بوری لگل کوالسیون نهاد بوناری خستن. Well, we work closely with the Syrian Democratic. ام جنزیک و لگل هزین حسد کار دکن مخابن و داویه بو آرمانجا ایریشن ازمانی که لگل کوالسیون نهاتو بون ریخستن و هر جوه دمه و مهز لسر سینور دانین پشتی پفچونان گرینگه چک مهمویان راستی تیروریستین داعش بن. تبلیبون آلیان جدا دروشا سوریه دا کو هر آلیک برجواندین خوین تایبت دپارێزت شارزا باور دکن کو بوی آوای نشر بداویده تو چاره سریا سیاسی دوره و نپیلن کوچبران و قربانیان و راوسته. خالد فتاح دنگ امریکا. د ایریشا داعش ده لسر کمپک پنابران یا رژیم الصلیبه کو نزی سینور عراق و سوریه پرترجسی کس هاتین کشتن کو پرانیاوان جنو زاروک بون. نوچگیان مزان عمر چون خوشخانه حسه که بهنک بریداران را بپیوه. داعش لرجم سليبي كومكوجيك بيكاني ايرو سيشمه ساعات سبه ده داعش لرجم سليبي لهريما سينوري دنافبرا سوري وعراقي ده ياغو دكافه باشوري هولي ايريشك اني سر خلكن سيفيل ينجو جموصل وديرا زوري درافيان وخستن جوورن دبرن اولا لكامبا هولي يالو روجافا لگوری چافکانی تندرستی جبو دنگ امریکا گوتنگو 32 کشتی هنه و بهتری 28 بریندار گهشت نخوشخانه باجار حسکی. هی واسور کردی بریندار و گهست باجار حسکی و پرانی قربانیان جنو زاروکن. لنخوشخانه عصام بغده یا لباجار حسکی ینگوش کمکوژی جی خلاص بون جبو دنگ امریکا آخوین و گوتن چاوا داعشی و آرمانج گرد. جابوا الصبح علينا. تو سری صبح هات نمه. زیده 3 کس بریندار و زیاتری 25 کس کشتی. گوتن داعشان هرش اینایوان و او دخو دابون دما هرش پیک هاتی. ما وجه الصبح. سر سبه ساعت 6 هشت روز ندرکت بود. ساعت 5 بود. ام لخاله پشکنی نبوین. لبندا کمیته کو بین ما ببن کم با صلیب. ما هندید چند ترمبه در بازون. ما هزر کر او رویانه. جداعش رویانه او هاتنه. ساعت 5 سپیدش خیوت درکتین هش روز ندرکت بود. هرشی مکرن. گوت هین کافرن. و خیوت گل باران کرن. ظلام خراندن و کرن در اتومبیلان دا. همینی ساعت نک اشا دنیا خراب کرد. او خلک همی کشتنو و چون. جایا بالکشاندنه گود همان دما ایریشا داعش لسر رجم سلیبی ده 7 کجرن داعش جی لشداد ایریش کرن. و نها لگور جدرن لشکری گوهاتن دور پیچ کرن و شرد نافبرا چکدارن داعشه و شروان قصدی ده هلا. لگوری آگاهی انداوی ج نخوشخانه یا نشتیمانی یا باجار حسکه گو بهتری سیه و دو کشتی ده ایریشا داعشه ده یا هنابرن لهریم رجم سلیبی هنه. هر وها بدهان بریندار هنه لسر نخوشخانه باجار حسکه هاتن بلا کرن. زانا عمر دنگ امریکا حسکه. گوری قانون بنگهین یا ترکیه یا بره دما کسک دبه سروکمار وی دمی تکلیگین وی به پارتیا وی رال تی برین. لی او یک در رفراندوم نو دهات گهورتن. جبر وی که سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان دیسا بو اندام AKP. سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان پشتی 979 روزان دیسا بویا اندام AKP. ده هلبجارتنا ماه و هشتی یا 2014 ده اردوغان بوی سروکمار ترکیه. گوری قانونا بنگهین یا بری دما کسی که دبه سروکمار ترکیه وی دمی تکیلین وی به پارتیا وی را تقبرد کرن. لپشت رفراندوم 2017 اف یک ده قانونا بنگهین یا نو دهات گهورتن. جبر وی که اردوغان ده جوینا AKP ده وگریا پارتیا خواه و او جعالی سروکوزیر ترکیه و هاتیا پیشوازی کرن. افرو جامل بنده هات سروکمار ما دیسا وگریا پارتیا خواه از دخوازم به ناو AKP بیجم تو بخیر هاتی. رفراندوم 16 نیسان رفراندوم که دیروکی بود.
Ez dixwazim spasiya xwe dubare bikim ji bo kesên çûyî ser sendoqan û dengên xwendayîn. Serokê min tu dîsa bi xêr hatî mala xwe. Erdoğan da axaftina xwe de dibêje ez gelek bextewar û keyfxweş im ku dîsa min karî ez vegeriyan partiya xwe. 27 Ağustos Di meha heştan ya 2014 da dema ez ji aliyê hemalatiyên Tirkiyeyê ve wek serokkomar hatîm hilbijartin, wî demî li gorî qanûna bingehîn têkeliyên min û partiya min hat bûn qetandin. Ez gelek bextewarim ku vegerîme ve nav partiya xwe û evîna xwe. Bi aneya Xwedê piştî 979 rojan ez hatim vir. Piştî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bi fermî bo endamê AKP serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji di civîna partiya xwe de nerazîbûna xwe anî ser ziman. Bir partinin genel başkanı îrona alîgiriya serokkomariyê dawî dibe. Kesek serokê partiyê nikare bibte serokkomarê 8 milyonan. Ew dem dawî bû. Serokê partiyê bi tinê dikare bibte serokkomarê ew kesên dengê xwe dayne wê partiyê. Li ser nealîgiriyê son hatiye xwarin. Serokê kîjan partiyê dikare li ser nealîgiriyê son bixwe. Tansiyona siyasî ya li Tirkiye hîn de aslı gelek bilind e. û encamên referandumê jî hêdî cihê xwe di dîroka siyaseta Tirkiye'de digire. Lê di heman demê de jî ev referandum bûye sedema destpêka nîqaşên nû jî. Kampa Hamam Alîl kampeke penaberine ku li başûrê Musuleyê û bi hezarên sivîlên jî rojhilata baje li vê kampê dimînin. Lê rûnişbarên kampê gazînca dikin ku ew nikarin pêdiviyên xwe bingehîn peyda bikin. Kempa Hamam Alîl ku dikevîte başûrê bajarê Mosulê û niha bi hezaran xêzanên awaran bi xwe vedgirîtin, ewên li aliyê rastê hatîn ji taxê Teyaran û Hawî Cozeq û Babilbîd û Wadî Hecer û gelek taxên din. Awarên Kempa Hamam Alîl wesa bo dengê Amerîka diyartiyen ku ew di rewşeka gelek xirab dane ji ber ku harîkariyên mirovayetî wek pêdivî nagehne destê wan û mercên saxlemî gelektikê min di nava kempê da. حرام بی تشتکی بو وی خلکی ناینن هر 20 حتی 25 روزا جارکه آلیکاریه دیدنما او جینه او تشتک کو خلکی پیدوی بید خارن نیه کار نیه معاناة بس قلة الماء ناراحتی بتنه که ماهیا آویه کو زور کیمه و جهن ساخلمیه و نها ورزه هاوینه هات اگر حتی نها آفنه به چاوا لهاوینه ده آف ایتا پیدا کرن اوه پیدویه که سرکی یا کمپیه جیان به آف نابد ام دبیجن کرتونک خوراک یان دوشگان بدن ما دبیجن نینه چند از سردان وان دکم دبیجن نینه او کسی بواسطه یان یکی ناسه یان پولیس یکی ناس دکه یک سر وردگره به شو انباران و دکن ترمبیلان دادگرن و دبن به خوده حتان ها مالا من تشتک ور نگرتیه ام لسر عرده راد زین دبیجن هرش بو خواستا کی بینه ما از شکر بینم داعشان مالا من شوطان و تشتکی من نمایه جلایکدی و برپرس آهن خوارنه لکمپا حمام علیل دبیجید ام بردوامین لسر بلافکرنا خوراکی و او قباره بوتاکی آواره هاتیه دست نشان کرن تیراوی چند دکتن کو جیانا خو به بورینید طبعا تكون لحصة الأفراد بێگومان بەهر هەر کەسێکی 9 کیلوێن ئارینە 3 کیلوێن برنجینە 2 کیلو شەکرێنە و هەر کەسێکی بتڵێکی زەیتێ ئەvە وەزارەتە بازرگانی دەستنیشانکرینە ئەس بێژم تێرە هەمی کەسان هەیە هر ji destpêka ragihandina operasyona aliyê rastê bajarê Mosulê Kempa Hemam Alîl hatiye damezrandin û nûke 8126 xêzanan bi xwe vedgirîtin ku sercelmê wan dibîte 4885 kes belê bi gorey lêdwanên wan diyar kirîn ku xemsaliyek di derheqê wan da dihête kirin ji layê belavkirina harîkariyan û xorakî ve. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul. هیلاری کلینتون ده هفپیوینا خواه و داویه ده برسوا پرساندا و نرینین خواه ده درباره روژاوه ده پار وکر. به طیبتی کلینتون گازنجن خواه ده درباره ریوبری اف بی آی ده آنی سر زمان. کلینتون گوت اگر هلبجارتن ده 27 ماه دهبان او افرو سروکا امریکا با. از برف سرکتنه ده چوب حتی نماجم کامی ل 28 ماه ده و ویکیلیکس یا روسیا هاتن بر بحثا. و او کسین آماده بون دنگ خواه بدن من ترسیان و بگمان کتن.
بربجارا بری سرکاتی امریکا سرکتی بود را پرسینن گشتی دا لیدم بری و بری اف بی آی دا زانین کو او دیسان لیکولینان لسر ایمیلن کلینتون بکه ددم او وزیرا در و بو او یک هشت دنگن کلینتون کم بن هرچند او بچه گناهان نها تاوان بار کرن لی کمپیناوی گلک زیان جوه که دیتن مها یک کمیته آگاهداری امریکا گفت کو سروک روسیا ولادیمیر پوتین آلیکاریا و یک کر کو کمپینا کلینتون تیگ بچه دا کو آلیکاریا ترامپ بکه نها وزیر در و یابره و گریای چالاکین سیاسی روژا سه شنبه ده هفت پیوینه که دا وی لسر کاروبارن جیهانی و گفین کوریا باکور لسر چک نووکی آخوی وی گود که هزالشکری تنه آلاوه که جبو پارستنا برجواندین امریکا کوریا باکور هر دم میل دانستاندنه هبویا نک بس کیم جانگ اون لباوی لبرژی و دویت ام آگادار بین وی تشتی دست خواه ندین حتی کو چین، ژاپن، روسیا و کوریا باشور د استراتیژی که برفره دا نبن تنه به وی آوایی زخت و گواشتن لسر وی رژیم بینکرن که بگوهرین که رازبینی ورن سرماسه دانستاندنان کلینتون دا زانین که او پرتوکه که بنویسه لسر بربجارتی خواه جبو سروکاتی امریکا تماشاوان هجا مهاتین داویا و برنامه ام هیویدی که برنامه بدلی و به هون دکاری برای ایمیل فیسبوک و توییتر نرین خوش مره پار و بکی حتی برنامه هفته و ببینن خیر و خوشیه بخاطر